Ready? Testing, testing. Okay. Okay. Puno mai tau ala fel tatu talo a. Lo matu tamai o le langi. Whaftai lo lofa ma lo wanga le lei. Ma whaina e pai mai le tae ao ma whanga e matu i lo fionga. E tā pena i matu mo matu ainga. Mo le langi ma le ola e whawau. Ka Yesu i lo sosani mai. E ala i lau fionga i le tae ao. Whatumuina lau ona vai mal whatau wā. E whaina whanga e mātou tu solo fina ngalo. E vi ia lo suafa Yesu. Ma e vi ia e whavau lava. Amen. A esta to Mike Foilele e tanga e fisili a. A ise me te fisili ai. O na fisili a wa tot sifia. O tae ao nei. Just imagine ilo mafo fau. Ele o au le whaiele study au Yesu. Langa o le siri si leo la alu. Ele mixinga. Ka te wha solo i mea mawha i ma Yesu e tā pena i tātou mo le langi. E umalase minanei. Wailo le leia pe te sao pe le ai. O ifo e te iloa ai, pe o mai maulo teimi e te le sao. O lona tolu, o ifo e te iloa ai, le poto satani. A yese semina silina le manao satani e sawai, o le semina nei. Aisea, o ifo tolu mo moti mo teo lufa pue lima a, pa mai le fionga le tua. E ono sai i me tinga ai, whaapei o se fita tau le leia Yesu Keriso. O tātou la ai meise ala whainga luenga. Whaapei ilo fita. O se fita tau le lei, po o se fita tau le anga, po o se fita mo Yesu, po o se fita mo Satani. Wa esel tau e tau mai fafo. A es foi tau ale tau tono. O tai hala nei. La tatu whalonglongo i a Yesu. A se i whamatala i Yesu. Tangata e o le langi. A to vai de Mateo, Mareko, Luka, Ioane. O le Mateo. Pau wālea o le mea le ia ele launga umi ale a Yesu. O laungi umalia pito silina umi a Yesu le tispaia. O lana te talo pito silina umi o le Ioanes fulmalfitu. Ai o lana launga sili o na umi. O le Mateo le 5. Ai sea, mana o Yesu e whaamatala mai a i tātou. Tangata e oi le langi. Mea se lahi lo mawhau. Ele o au le tautala. A lela tātou au ili upo Yesu. O Yesu le ona le whetalainga. Ok. Mateo lea matau pue 5. Oh. Ia. Fain whangalau te spaia, langa e mau e whai mausia ma isi mea whalau tele ai. Ai alela stei a tātou i upu a Yesu peano whatu. Ana o Yesu lea ai le o wili le no foi tai au nei olana launga lea. Whaftai lea tua o le rekoru mai te spaia lana launga sa whai. O le ale mea na tupu na so mai launga lea. Tau te mantua. O le ale mea na tupu. Ja? O le whaso songa o Yesu. Mantua foi. E wha, o le utau tala no, ele mea na tupu, wha afe tau sanga.
mai le teime na to I lalo ai atamu mua ai tu loa le atamu lona lua o Yesu lena la vea ana fei la Yesu le atamu lona lua o le stat fa moe ai o man malo Yesu le atamu lona lua lea o foi mai lona le maunga o man malo o lana launga mo mua lea o launga I lana e kalesia o la fatasi mai ele langi okay seu pai la titi ai le background o le alfa so songa mo mua na fai a Yesu fai mai mo ave I lunga le maunga o na lea fase fulu aso o le maximum e mawhai e le tino na entua fase fulu aso e leise me ai se o na amata na delirious mo vai atu I maa o pe o ni falawa I lona mafofau a saulo ma satani fai atu iai a fai o oe o le alo le tu o le lau plant o le doubt ma almena e fai satani atu e mau e teimi e te tauta I le tu alo valawina fai mai lo a fai o oe o le alo le tua e fe talai atu I mai e liu areto ia na e tau mawhalole pe a fai o moni o le alo le tua ia vaila o le tele o tātou oh sure o le alo le tua ia fai atu loi maa e liu areto maa alal me utupu ua e usitai I a satani o le tele o tātou te o il ngā luenga pe a whitaui mo tātou loto ai ale whitaui lo ma le mea te mana o iai a matalona iai le masal salo ona le mawhai lea ona e manmaro a o control o e satani o pule satani I lo loto o le memo mua lana temptai pe foi o eva ia temptai me ai fai mai ai fuala aulea pe o luani atua na I le leia atamu o le oti mele la fafengai alfa le lave o atamu e mawalunga le alofo atamu I lon to lua o eva I lo lona matau I le tua ma le alofa I le tua ia fai taula le kenese na aia tangoti ia ai tua ai ma aia e tele tangata I le sao le langi e silina taua ia te ia le upua na va e ti ngana I lo se le mela fai mai ai fai ai fa malia I to lua ia saule le fa so songa lona lua le fa so songa lona lua o te mana e prepare o e molmele la sau this is background le fa so songa lona lua fa mele wa ave lungo le mal malu o le na fa pe na tali e Yesu fa so songa satani mo mona tali la ele va pe atu o la ba aila ai o le alo le tua pride mena le o ti e tato o le pride ai o le mena fai le tu tau it is written o lo o tu sia o lo na winga
e te usitai i le fionga le tua. Aola na tātou pai mtaupule liba, ona e malmalama lea, e le whaingofie. E le whaingofie. Ma Yesu o lo o tūsia, e le na me ai o lai tangata. Na so lo le ama le ave ilunga o le tumutumu o le malu. Whai atu lo le ia Yesu, o lo o tūsia, vai la le poto o Satani. La fo sau Satani el tuspaia. O lo o tūsia, salamo iwa sutasi. Ai oso i lalo, whetalai ana angelu sapo i o vai. Pui oe. A eu stai la el tuspaia. Fai mele fa mel tuspaia. Nai lo le o le alo o le alo le tua. A sau tali o le altali. Fai mele altali. A oe te tofo i le li ilo o tua. Watali el tuspaia. Which means you need to know your Bible and know how to apply it. Because if angafo is Satani el tuspaia, ai e te iloa tali. Na umalole mel na ave lo el melon tolu. O le melon tolu na ave e. Vai ave el tumtuma maunga. Fasino ia Yesu le malo umo lalang. E te le taui Calvario. Ele ai. Pau al melo fa pau lalo maifo ma ia tau. Fea tu lole avat fua me uma ia tau. O le al melo ana manau ai. Na manau lea. Na manau ia usitai Yesu ia teia. Ana fai e usitai Yesu wale se Calvario. Wale se polonga maliu masasa mauti mo tatou. A wale fo imstatou fa moi moi. O pule au Satani o tatou o langa e whavavau. Ana e tu lole o Yesu. Ea. E nau tō tasi ai te ifo e nau le li ilo tua. Au te le ifo e ate oe. Ha wha solo lai al stari il tai au nei. Na umma lole mea na fio mai lo Yesu i lalo le maunga. Ona whai lole a o talano anga lea. O wha matala mai e Yesu tangata e manu malo. Le fai mai eltu se ane mo muam tapu e liba mai o e whanau mai le atua e manu malo i la tau laulangi. O le nei fo i le manu malo e manu malo i laulangi. O lo tatua. O lo tatua? O lo tatua fatu tua. O lo na wiga. O le fatu tua e ala ina tatua iai le langi. E leo so tātou malosi, e leo so tātou poto, a o le whātua tua. E whai o toi le maule whangaso o tātou, e pero sutasi whau puono, a le aise whātua tua, e le mawhai o na fia mai o ia. Okay? O lau whaupunga e, a le aise whātua tua, na le ino le tua ia te oe. Ia ula ia o te apala ia ia tau. A o le whātua tua, wa ino lo o tua ia tau. O le mawhanga whai na, e alai ona o stai le upua le tua. Po a upo tangata o a tala tangata e whai mai, it's all right. O te tali tonu i le upua le tua, ma ustai ai.
te mantua te mina vevesi ai Samoa. O vai tu fono il conferenci sa vai fono I polo wale I loal me fono fa tala no pola tosi la sa ele fono fa tasi tato ia o le alme la fono I fono fa fiao o fa fiao no fa tua sapati o le tua te mantua le ngalo te o le fino lo tua I la fono I tono fa le I vai lele o fa pepo la walu e tau iai le valea o le mea la fatunu ai lato wa ua lima tau sanga talu na launga e iei le aso tau te vai e wanga solo konfenisi tau sila sa e tu la ilo mea lea o lo tal taimi tau toea ua li e tona o fa pea ele leifo e lo le alu iai a tu pe faitalia le atua ia iloa le pepelo le tua ia no toe alu alea ma whanono tele ia e saula tuiunga ele ia muli il mela o ia li pope o nei mea uma mai uto wha solo mai le waloanga nana tau aile ni foi titi oi Roma fa pau le na tupu mai ele ni foi titi Roma pope ai o mai Amerika ua sau al man fe ai fitu ulu political power ma le religious power ai o mai le so e tau tutongi e lotu umala to foi fe au teitai ai tutongi ele e malo ia I cardinale au mai el pope va ia la to malo alanga o le pule fa al malo ma le pule fa le lotu a sau pope a siasi pui uma al malo ma tax al malo ia mai la to so lo al pope so lo man fe aile saule le pafalo le luani fo pe oni fo se mo o pule le Amerika ia Sauli foi titi, Sauli malo, Sauli Amerika, Sauloa le ata momo al falinga sulfitu, o le fafine lai ti e lunga vai e tele. O le ata na, e tau mai, o le fafine lea, sa pule Europa atoa vai e tele. A al fafine leo Sauli Amerika, o leo la avea nei, man fe ailea o falinga sulfitu o ila man fe ailea o falinga sulfitu se tali mai o to fielo pole ale le leile o yelto malmama o il falinga o ile man fe ailea o falinga sulfitu o Yo a oil man fe ai. Ma lo o falo mai la walu nel tae o le te yang o le finga le ran. That's good. Study le fiona le tua. Per no fet. Ele o le tispa ia to online. Ya baila. Nana tau no mai a take over satani le falinga le sulfit. Anu foi. O le alme mo buana fai. Toi tu tuli lo lana fa na Europa. O tau me te tisi, lai me tau e sei, protested, te. Toi foi il tau tina. O tau e se le, toi foi il tau tina. Nala, alenta tau vai uma e ele folo lotu. Toi foi uma il tina. Ai saulo, vaila e fa fale lei. Fa fale lei fai mai e alu i lea, to ele ngata. E alu il malaia. Le man fe ailea o satani lea. Fa le se o lona sau.
o fuli lo o susunu man fe ai mo susunu ele man fe ai o ni fo ia se fulu malo o fatasina ai o toi turn around ai susunu le fine mo lo le Vaticana ona alea tula i mai lo Lucifelo o ia o Yesu o le ala utato ia nei le temi le mori o le next thing e tula i mai o le susunu al Vaticana a susunu lo la le Vaticana tai mulinga fo ile mu le na mu ele mu al Vaticana le la mu ai o ele ngata na mu ala talepe a toi ale il pope malo ese whatever fa pepelo el pope ia malo la langi le ala sa we lo falinga sulu sufit e saule tarako e tauma o e mao ale la bela almea a taule tau ele se me fai un fia o le tau almea malo yeah yeah e o le fine o le pope ni fo sfolo malo o fatasi wa lilo ingo fai o lotu a oil man fe ai that's right lolo navalu Papelonia me time Persia Eleni Roma fa pau man fe aile sa usame fitulu ono ia Amerika Buffalo ai fitu ia ia tu va singa o lotu lai lilo ai le man fe ai lento tuli mal man fe ai to tuli mal man fe o te foi to tina oni foi ti la ia se fulo malo fatasi leo to turn around susunu le fine fa len fa mai o man fe ai le alu malaya o lona winga o terminal tula i mai o Lucifelo ia o Yesu anyway ele o pai valo anga ai o timna e tau ti auto o le proclama le tua o umana tatia nena leina te lelo lo to e la ungal feao langa o valu sulima tau sanga o lo langa bo vai i valo anga ma fatau le ma se me bisi le tua se vara nal melei o le tapinanga o le ekalesia le la el tatu seminar na le background le vatu auto a le la tatu sa nei la Yesu no foi lalo ma fa matala loa tangata o le malo le langi ya li liula el tatu spea se feita mal fa mo ma le lua pena va ai sa sili si lunga lo lima on timna e man le ya yeah that's right ole tarako foi le na pa uma le langi e mu fa pena foi lango tarako le e mu langa o satani a fala ve o ufi ngo fai le tino al tarako mu o le ta o satani okay but tate va sole o tato o ia ile ele me lilo man fe ai but o le temna institute satia o ia o tolta nei o le Mateo le elima okay o sile sila tu el mo tangata maliwa ele
o ye le maunga ono fo ilalo ono maile ona so ia teia Wia fitalai ma o ia na to ufa peatu ya le la tatou fa solo I winga ma mionga o tangata o le langi ona efsili le o ia te oe po la beai oe malo ainga I le lisi lea okay o le me mo mua la fai mai amu ia e loto maulalo awa e ola tole malo le langi ya lau siria tu la ia o to saunel tangata tu lo vai falo tu la apulo vai ya e te loto maulalo ne ono sai ale se pulo vai e sao fa fena I lo ele ai tu e pe fa pu e le tele a uma na pu to tu le ele si vai le pate e ma faina e fa ia na me ele ai onen tawa le na mana ma le pula fanga Yesu ile loto maulalo o le hupo mone o le hupo mone o le tangata e la ngona le mafatia I mea e ono sai ai e pei o le fita tau le leia Yesu Kiriso o le nuinga te fai tangata o lo vai na ti tu ai fa mole ave se lo vai ele se on sai il tu ia se I pule vai ala ata lesi ave fa mol se ave se lo vai se sawa se fa te ate o ile sawa te malos ia se tango la le selo apa te fatalo fati ate o ia o lo lima le pito ate o talo ia ai tango la matua o mi alo lima ia pa fa tu le o le lima wo le lima o tinga ala ati le ina ata ia se tango la te o mi ia apa tu lo le mele ia se lima ia ma lo si lima tam o lona winga e te fai tana tambe e se mena ta o le hupo monei ele o le mena la le tau tala ia ele tuspa ia a le tau tala amu ia lo to mawalalo o tangata pe fa mawalunga mai tangata ma tele ala to upu matala e fai mai e tele I loa tali iai e te alua o ia I lalo okay ia sorry yeah Senga no le fala velave na mana ia le tau ku fa manu le o mantua matau tu elo tu ma fa so te inga le wa sa no ba ile tu langa la le o le loto maulalo ia malo fa ia tu tangata ila na mesele fai sili la lo fa ia tu tangata ile mesele fai le sa fai mai ia o le alu no ma fa te mi le o sa wanga ma te mi siria ta to wanga iai fa te inga la au mai o ta to fa na le wa mai nei sa wa ina yo luma al tala tu si fa na le tofi le mai le o lo to finga ta ona ma to pui ma fai ile ma fai na fai na e le o ina ma pui ai la to o le la e te si la fia ma o lo vo ele se me le la ko me la fia fo fa na uia ala ka ngofo I pe le mfaingo ka ku lunga e faisenga yo inga po le ala ma se me fainta faia ta o te le fisile o sau le ala o tau tala tonu altus pa ia le me ta o le rotu maulano fai mai le mo moti mo tele fo
Ia e o no sai I mea e ti ngai. Whapei o se fita tau lelei a Iesu Keriso. O mea la e ti ngai, o mea e te loa e alana e ti ngā ona o Iesu ma le tala lelei, e te ui le vanu lea. Ona e te lia ina lea, po le ola, po le oti, e te ui ai ai le vanu. Ma e whaftai le atua le vanu, e te ui ai. E leo tau tala lai mea foi e pe o me leo no fai atua ai. I le fia malosi o lista ngata mo fai mai ate oe. Ma fai mai me vale ate o mo me o ulanga lai ai. O te mantua no alua I polu lise wa. Apa mai lista ngata e wha. O le la po o ngata. Ma tua alo lima. Ia. Fatsole o la pa ala mana o toso to wha pa lisan. Ia. Pingi lo alona lima le tamtana na pingi ya male matala lima ia tantia to fa to fa me valea tel so but ole mela to tala eltis pa ia e ia taimi ta to te ui ai le vanu ele so choice pe o Yesu ia na ui ai le vanu ole mele na o sauai ole mele na o fa na o mai ai ia o moli mau le pumoni. Moli mau e o i leoti. O le loto mau lalo la, e te loto mau lalo. Pea o no o tūlanga, na e noa na wala uinai oe. O na le mawhaile se mea na vesea, tusa po lea. A he te ono sai ai, I me e tinga ai. E la taimi ta te o iai, e le whape ta te leo iai. Ilo o te ofo il mene I le lofo le tua. Tau le misi sa o po te whalonga I po le ale mea o iai ia Trump. Po a feo le a sawel pule malosi le ele. Le a sa pat sofa. Ele o tau tala Trump a whai e sau alena na. A ona pola na fisili el taranta e a Trump. Pola al sa ol firma because ol firma replacing a ma mene walema. Ai sa utali a Trump. Maybe tau na vesel firma ia. Ai tau te loa, ole firma na, ole New World Order. O te le atu le power o le firma e control e vanga au uma Amerika. E lo so se vanga au tasi Amerika. Tu fa tasi uma e te le atu e le power o le firma. Il power la sa fa mo ele New World Order e forcing le sa. Au fa long te tala Trump foi mai. Me pi tau foi na ve le firma ia. E tau te mantu voi o Trump foi lea. Na iele plan le New World Order le na fai e ono se lau concentration camps a te ilo tu la mai fa mai le asena le COVID-19 le na sau e te fa longo la e ta ua e Trump ole fa mai sena al fa mai na se fieta to yoti wa ana le ele fa mai na e la mata to concentration camps a susunu ai ale a ole tu e fa lava amen iele au te ole la te tonu fo ia mo it's pole al me ale tu ole a fai ile mele sa wala o mana pasia o malava a toi a Trump lai na fsili fo ia Trump na e loale project 2025 le a melan tala ina o loa ai leisa o choice ai ala so manati ai e me le ai fo me le ai o tele o fifia ai ai saulale si me ele o fifia e la o faine ma executive order
o le saʻolotoga o le tautala o le speech te fai le ave se uma mea paide ni ana fai faasaʻoloto tagata e taga le tautala tusa pe le fifi le presidene o lona lua tagata uma le malo na ave ese le malo ona o le COVID-19 fai mai pa ia Trump toe togi uma tupe na o te ila me e lili mai ai o lai ai le ao le tua o lai ai le ao le tua tatou te sauni la po le ale me o mai ai tatou te whaftai nei mea e pule le tua fai mai le roma fo ile valu luas fulu e ngā lulue whaatasi mea uma mo le manuia o e alo lo fai i le tua but po le almea tātou te ui ai o le winga o la whamtalanga le whai a tātou o tangata o le langi o tangata e luto mau lalo e linta anta wha mau lunga ok tau te whai tau lai wha manianga Nau mai al tolu mo mua lea, amu ia elo to maulala o ai ola tolu malo le langi, tangata ia o le langi. O le ata le e teilo e nei, o le ata o Yesu, wha maulalo wha alua Yesu, wha maulalo e vea matino tangata, o na toi wha maulalo lea, e wha e ia te ianga sala la langi. Esa Lual Corinito lima fa pues funga al fitu. Fa mele. Ya, Lual Corinito lima fa puelu futasi. O ia na le loale ang sala. O fai o ia maanga sala. O fai o ia mangata. Ngata apa me mele ana si ilunga. Paule mea ele faia mangata uongo. Ana faia mangata apa me mea. O le una wingale apa me mea. Ele ai sana anga sala. Awa fai e pei o le ngata, e pei o ia o satani le ngata. O le sui o i tātou. Ina ia ave i tātou maami o tonu ai. Ale atua. Na loto maulalo. E mai o mafu angalea na usau e nele o langi. Usau ina ia o mauli maule pumoni e o ai leoti. A pena fo la tātou ia po e loto maulalo. Tātou iling e mauli mau e o lava i leoti. Alright? O lona lua me tāua. Amu ia e whanoa noa awaia. Ok. Masani na whanga i maliu me pena e whanga i le maulea. Amu i e whanoa noa wa e whamafan whanaina. Whamafan whanai i e woti. Ai o le whanoa noa lea lae tautala i a Yesu. I sisi tu, o talana e tautala e whamafan whana tātou whamomoe. Ale atonu ale whanono lea. Ale atonu ale whanono le tautala e tuspa ia i. Amu ia e. O le tautala i sa wanga. E le whengo whiana e bai atu o ta whana lau whanau. Fasioti lo to lua. A fa melu po isu amu ia e whanonoa. E wha mafan whanaina i la tō. Pe anu fa tole ole mea tole ni taple lima. Ole tāpenanga o tātou mo le langi. Me foi nai le tumu mai ai tātou. Langa lailo leia satan. A lai mo moe umato tele.
Ai, o le uli le, e alua tat prokalama lea, e tā pena ai tātou mo le langi. E so whai atu, o whio i elo tō lua i te aule. A? O, ia o watia peka lai tu le mai o. O le ala so manatu, ua redi lo tō lua e whana ma whasioti. Ona o le pumoni. Kei titi a rea le po already o ele ready a. But ole taua ole paratu ole preparation le tau mai Yesu mea tātou te ui ai ina ia tā pena ai tātou masau ni tātou mo le langi ma le ola e whawau a mu ia e whanoa noa aua e whamafan whanaina i lato. Te mantua no wawai film solea taimi fo i leo susunuina o nei tangata iuteia wa abe ese umala a sauni e whaasolo i longa au. Au te watu i tamaama tina opo e lesi. Ma whaasino sino i le langi le lima o tama. Whape talo wha. La he tau i le whanau ma le tōrua leo la whio ti whatasi longa au. Ahua whanonoa. E le aso. E le aso e saulo tuai. Al vanu la lela tātou toe ui ai. Tā te le iloa po le almea o i o tātou lumanai. Pe whalava le ao le tua pui pui tātou. A he po le ola, po le oti o le almea tātou te o i tā pena. Tā pena ma le wha moe mausali. Tātou te iai le ola e wha vau sauni e le tua. O whētu i se matu aiga. Sau tāma moi in tā whanolo e leo tāo. E mai se alu e tā pena mai lana camp. A o tō kolo te le tāo whanu. E le se ai o alu tau tā pena le camp. A whētu le ia te ilo e maa. E le mawhaia una ave oe. No, you must win. Tuto tasi al te mulmuli. Ele mwhenu la vai oe. But you must believe. Otherwise, e ngata tā ua leo langa nei. And this is what you have to prepare your family. Sauni lo ainga. Mo mea e ho mai. Ina ia lava na tāpena ina. Amu ia e whano noa. Aua e whaamawhanwhanaina i lato. O lona lima, amu ia e anga malu. E whai mo lato tofi le nuu. O le ale tofi, o le ale no, o le tau tala i le ola e whaamvau. O le anga malu. Maltis pa ia e leistanga ta sile na anga malu e pei o mose. E se le tangata o mose. To sale to mele do la obise uma la wipe them out afa metalia mo se le to ai elo abe ese la lo ngo mal tu si le ola telefiola la fo ielo nu al tangata le tasi anga malu na fa longo i le tua se si fa punga ana le se noa le talsanga na sui el fina ngalo le tua ele le po fe me o tato iai ava yo to o le anga maluna mo se na sefe ai Israelu ina ia mawhaina uru fale i Kanana au tato le so e tu to tasi tato matali luma o le tua. Ele mwhai au na whaola o tō, ele mwhai o tō na whaola au. Nā mene tasi o te toni ai, whapeina tā ua i le atua le whiwhilia o tangata e tai ina anona noo i Kanana whaatino. Ele tu la whai e le atua le kalesia munmuri. Pūle a tangata ia mo i langi.
le o le vana fili mai le tua ia sa ko ma train mai le tua tatou mo le asol nei a muia e anga malu a wai fai mo latou tofi le no o lono o tangata e o le langi o tangata e lo tomau lalo tangata e ui tinga o tangata e anga malu o le lau tolu ai okay e toi se fsili vanga lea okay o lona fa o lo pule amu ia o lona winga e manuia o fa manuia ia ile tua o tangata ia o le langi amu ia e fia ai ma fia ino ile ami tonu awaya e ma ona ila to o le tonu wale ami tonu le sa ili ai o tangata e fia ai ma fia ino ile ami tonu o le ala mi tonu na o le ami tonu a Yesu o te manata te leo tu se Roma le am ta pusfuru Roma mta pusfuru fo mo wase fai ta mai stasi o le manaonga ne o lo loto mala te talo le tuma ia faaleina i latou wa o te moni mau ia i latou wala tau ma ele ngai la le tua ai le tusa ma le poto wa wale iloa i latou le ami o tonu mai le tua wa sa i le faatula latou lava ami o tonu wa latou leo si stai ai ele ami o tonu mai le tua amu ia e fia ai ma fia ino i le ami o tonu o le ale ami o tonu lana le iloa Israelu fa mai e ma ele ngai la le tua ai le tusa mal poto o le ale poto i le ami o tonu si e whanau lango ia e ma ele ngai le tausinga o tu la fono ai le mawhai e tu la fono na whaolei nai la tau po tātou foi pa walme al tu la fono e tau mai o le me tau o le angasala o le tongi o le angasala o le oti a le alme whanau lango tātou iai whanau lango ile alofa tu no o le tua e ala ia Yesu Keriso a tau laia le ami o tonu o le ami o tonu a Yesu Keriso le whaola i nai tātou amu ia e fia ai ma fia inu i le ami o tonu a wai ma ona i la tau whawhiana e loa le ami o tonu e Keriso o le ami tāua i loloto mantua soifuanga Keriso ia a le alme ana whai Keriso o lana mi o tonu le ana maliu ai e whai masui o i tātou ina ia maua i tātou le ami o tonu a le tua fia ai o te lilo ia o tau awa o se teimi silina tāua i loo la o teimi o te maua le awa noa mala o tispa ia mala o concordance o le concordance lea o te ilo ai le me moa lea mau ma lea mau ia ma le mea lon tolu la o le lexicon e te malmalama ai e upu e leni ma upu e peru ma o la tawinga i whaangaina o tispa ia a to mena e tolu o se fianga na ilo loto no fololea o study
o le mafuanga na o te iloa i le taimi nei man taimi na sawai o tele le fafanga le tua i lo mafofau mai famtalanga Mark Finney foi lea lau iloa i le asfitu mai o te iloa o faitau i mea ia na loa tunga mai lantala na ngata lava il tasi valu fa o le malmalama na mai e le tua e le ito e mai e le tua sisi malmalama i sili atu o lona unga lantala na ngata il teimio ele na waita na mai ai e le tua le malmalama almea na tele iloa o le fata oto e fastful valu fai mai o le ala o e amio tonu e tupulo na malmalama se io il tu tono le la o le tu tono le la o le aso e fio mai ai Yesu na o lo le aso fitu au ona ile pope polokalo ina malmalama o ma a was suile me wa mai il malmalama wa mai tangata la usta ile tu ma fu ana e fa advance atu le lo eta to el valo anga ile so ilo conferenci because wa esel me wo ila to ai mai le malmalama ile fa na le tua e usita ile tua ma le upo le tua fa ngoale mai le po isu fa tai ate elo tama we na tia ia me tama ie poto a falia ia e tama vale ya o tama vale la le ia tatou Samoa me na elo ia alo elas fito le fenga satani le fai we lo le alas o Samoa o le me fa me palangi langa o palangi e pa o mai langi me foi lá na sui lo le sa tingana tele fe au Samoa i lo launga le fe au ai au mai ale palangi alu launga nanga o palangi ato telo o le me foi na le na fai nei atato le na la intu to tasi lotu pasa tela malato ia nei Samoa pasa hei malato umaya o palangi no atu fafo o poto fa Samoa fa matala o Samoa pau al me al fai el fatununga tu sape o te Samoa fai le la fai camp palangi o Samoa e alu sasa o mal fanoma fa pi fali a uma te kola Samoa atu teu fali ma a Samoa na fai sela unha fa Samoa maltala ale fai la tusia tau a fia mana se ngana Samoa o te foi Samoa o fatula me pia mana tão te foi Britânia po fena sa we atu no Maoria but all mentality na yai au leo mai le so fa to le o la fa Samoa o sa patimonia o le so sa mo na o Samoa la vaia wa fa iloa a fa mai la bena inei wa le na tasile ita to la sa tas a fa mai nei e tele la palangi e nei e fa tu e il to vale awai o la ilo le fa val bele na me ana saulia na o Samoa lava la o Samoa vale a fa tu al palangi o so la fi mo so la fi a fa melu pole tu e fa ngai le tu tama vale e fa alia ia ila to me lilo le tu ia o tama vale la le ia o ma le o mal temi nei o le lava ia le lo fole tu amu ia fia ai ma fia ino le mi tonu au ma ona ila to I hope o le nganga fo ina ia te oe su ina o le fionga le tua no fa tu oi pe ia a o ia wa fe au fo ia na fa u nei langa o te fia fa longo po le al pa o to pelu ia no malo lo lela yo mo malo si te kelo te
ai le mfaino le whaalongo mai tau launga ia o whaalongo mai le alua ngango tui titi a misinga ai o tatou a o tatou pi le tua o tatou le toi lole fefe se mea ai o fa tatou tus pa ia fa mai le vamtala e ei tangata fa e unuka ona o Yesu filifili ala to o le unuka ya e la ngango le si e unuka le lo ia ai fa mo Yesu mo sita ia Yesu ai o le mena le onto tau mai e sile na alu male lima e tasi ile langi ilo le alu malima e lua lafi o tele iloha o le a tatou talanoi e nuka ni tae but olona lua la mea amu ie alo lo fatu awa lo faina mai ila to sa manatu e taun whapea amu ie e alo lo fatu awa e lo faina mai la to na sawa ale lave o le mea o le o langa nei a alofa na o tangata e te alofa e le lei mai a te oe e le ia se me e se ila wa mi atonu ma le a mi atonu lalangi e sao wa o tanga fo ila alofa ti a oe te ilo fo i alofa i ai a alape anga le anga mai a te oe e te alofa i ai e le whingo fia ai o le mele lea o mai i sui tātou e maua lunga atu se mea iai tātou awa o le average le e alofa atu e alofa mai o lona valu la amu ia e loto mamā awa la tau te iloa le atua te iloa mea leina e le iloa le atua ma o le iloa le atua pe a le loto ma e tumulo loto i le ita i mea isa ngata o me fai isa ngata ai te ita i fuama e le mawai le langi ai si alme te pole po a mea tangata i e fai e pule al tangata i e ateia a o oia fia o ele lima ma malo loto a ma malo loto e te le ita fu i sesi ai a te oele alofa i tangata uma e o a ie angale anga mai masani no sa ul tem sa wela mtanga awa langa o te fie mele ol fla ya kule fatula ai ese se ita fa mele alu fai le sana fla ya kule alu ave yai fa mai ole atili mona o la uru lo no ya tele tatou ia o tauleni laulu o ia o telo ele laulu o me le tau ia tatou leanga ai amu ie e lo to mama e lo to ala to ai tau le tua ele ni me polokai ele ni me tepa ai ai tau la to vai le li okay o fia na o famania amu ie lo to maulalo amu ie fano noa amu ie fia ai amu ie lo fatu amu ie lo to ma lo no ela yeah sorry tasi lua tolu fa lima ono leo non la ya amu ye fia ai langa o fai upu na ya luai ai leo la fai o fa amu ye fia ai ma fia ilu la mi tono amu ye lo fato wa lo fai na mai amu ye lo toma amu ye fa tupuina al file mu
Awa e taua I lātou o atali o le tua. E se tau o vanga lea pika se e tangata whaatupuina le vevesi ma le pisa ma misa a. Al whanau le tua e whaatupu e tātou file mu. Te mantua e elme antupu e Australia el tau amtanga mai lotu. Ma te o atu ma pasapone no atu nei. Ma sto ina o paskitiona lau maliu. Wa se la le train e catch e tau le mele iai. Ma to e foi mai o tuai. Oka. Ava ila le whainga o ma uel, ma to ele. E toi ina. Sa wa lisi tanga tfa mela tau le lopo fenna to o e vai o mai. E me na fita ia le fifia ina o le fia me mana o la to ia. Ia. Fa tu lopas ki tsona ia tau ia I lunga o to lu to upu. Te lo la vanga lana fa ia. Fio ti uma. Ai la le stangata. Sawa to tuli luma ma fato ese. Mai fa mol mole fa fiao. Ma to leanga uma o to ina. Fa e lo to mai. Ai fa manga lo mato. Ama il tau wis fo le roi mata malingi. Na o mai na fa le lave na. Tupu te mi fi down na luenga. Amena le no fa te eleia se me fo ne be uma tu lai mai. Ai se alanga o le kalisia o le tau. O le tau o toi titia o mal taimi. Amu ia fa tupuina al file mo. Wa ta ua ila tu atali o le tua. Amu ia sawa ina ona o le amia tonu. Ea? Ele o le sawa ina I le fai mea valea. Po wa e toto o I mea istangata. A le sawa ina ona o le amia tonu lai te faia. A wa e o la tau le malo le langi. Amu ia o tau pe ala te upuleanga. Ma fa sa wai a te o tau. Le alawa sau le ato le negative a. Ala te upuleanga mai. Fa sa wa mai. To ina pe pelo to me leanga ma no au. A fa mai su amu ia. E te fia e upuleanga mai. Lafo mai upuleanga ia te oe. Ma sa wa. To ai pelo o me leanga ma ono Yesu. A fa mai su amu ia o to. O le fa manianga. Amen. O le whamanianga pe anga leanga mai tangata ma tua ina pepelo o tātou I mea leanga uma ono au. Sau loa leo lona se fulua I whamanianga. I outou oli ma fia lava. Awa o le langi lau tau I tele. Wana whapeana la tau whasa wai profeta ena mua I ate outou. Mai ia oli ma fia lava. E ele maulele tu si o Filipi o te mana tu te liu ia. Filipi mua. Filipi fia. Al mau fole mai ia. Yo to fia le li o te faiati yo to fia. Foi po Filipi fa po fa. Yo to oli le li au le no. O te to faiatu yo to oli.
tifia ole fia I le li ole sile fo sile na malosi anga mai a fai upu mai a to ina pelo to me le anga uma yo to oli le li yo to fia olona winga ele ai se me tasi e tongi mai e satani ya te oe e se ilo fa mo ma la pula taula ia Yesu na o ia te olai le fia lea a lofa mai whaftai le tua a ita mai whaftai le tua a whaaleanga mai whaftai le tua ue vai stangata e sau alta vale malepe I lungo al freeway to toia auti ai tu lungo le kalisia whawhitai le tua wala bela ta vale wale aunga ele se insua a lea whawhitai o le uteola e pau mea o mai I lolot samaro e wale angal whai ai whawhitai o mai ale o leo ta lepel mat whale a tuli uma mātou I whawha wale se meno fuele ainga nei ai whawhitai le tua yo tau fia I le li tau te lola me tupu e una vale al whai ai o satani po lala na mea awha na leave you alone because e le se me te ilai e fiu e tongi mai e te fia o I le li so whetula te ilon tanga whapena il tatu e karisia e whale ai o ia te mana I tauloa le te leo le mana umia le ia tātou te leo le mana umia lo ia tātou mana umia tātou le ana pongi ma le talo I o tātou ainga ina ia au sia tātou le tapula a leo au mai leo whatatia mai e le tua ia I tātou ok o na au mai loa lea o me lua e mana o le tua e whaatusa I ai tātou ngā luenga. Pe anu whaatu, mai ale mā te voilu ma leo ona leanga ma le paie. E le taulia la le paie, a whai mai e lua mea e lua ai tātou la langi. O le mea mua, o tau o le mā sima la langi o tau. Ai a whai e mā ngalo le mā sima, se ase me wha mai ai. Ele se me toe ngai na la fo ina ile fafo ma solia tangata o le winga na mea wale nga wa besele le mailo ona fo ile na yai a wana se pauta te fiwa lulu ba si mai me ai wale se taste te pawala me te o le tongi la loe e sori vai wa o le se nga apply la le mena ya tato mal me mana o ile tu ya tato o le masimo la langi o tele lo ya to pe ata mafalo fo mo au ai fo mo ele se masima pe ia ele sa me o ai ni dal masima ona fo ile na mana ia le tau mafai ia le masima ai fa pe na tato langa mana o le tua ia le masima ina ia fai ma mea e taua e ola i tangata ma fia I le li o lona wenga e faile o le mea le tau tala iai o lau a mio figo fia le launga ia masasa ai vai tangata I lau a mio pe fafea po le ala mana I o launga ai ale anga fai le a mio ia e pea al masima I le kia sisi ate oe ma pe mangalo al masima ele se me to anga ina na lafo ina I fafo masolia e tangata ok o le mea lalo na lua se e lua me masima
Ele ngante Susani teis. Ai pui ai mea ia awana i lea. Peo pui masima, peo masima. E pui ai ia awana ia whaina pe leanga. Ele ngante i lea ole malama. I whapeo na pula atu lo tau malama il mo tangata. Ina ia la tau loa la au tau a mi o le lei. Ole masima la le tala noa e o la tala noa i le a mio. Ia tusa lau folofola ma lau a mio. Nau e se e te la unga tu i tangata, alaiva i mai tangata, e tusa ma leo langa e te o lai. Awane i manatu o sau, sorry, la tu te vi e tu ai lo tu tama o i le langi. E lua la me fatusa e tātou a mio, e fatusa e le masima, ia pei o le masima e a fia i tangata il tala lei ona o tātou a mio. O lona lua, e pui ai se mea awane i leanga. Pui ai le e kalesia mai upu mare, ma tau mai a laulangi ai tātou. Ok, fa mai leo fa sufito. Sufito la, o te fa manatu mai loa mea e sa fa i tātou. O ne o tau manatu o sa o te tala, tu la fono po la perfetta o tele isau te talaina ai ia fa taunu fa mai lo leo isangata fa taunu ai Yesu tu la fono e Calvario o uma e sao fa fena Italia sela me ese mau te spaia e fa mani ele upule a fa taunu tutu mantole Mateo e tolu te milena la tua Yesu i baptiso Ioane ai fa mai Ioane ele taunu baptiso oi ai fa mai lupa Yesu e tau na fa taunu ina o me tonu malava ia Mateo o fa taunu ia faia me tonu malava o tele isau te talal tu la fono ai ia faia ale winga le lo fatau no o ke langa e fanga e tangata e so fa i tu la fono il maulea wa moni o te faia tu ia te uto se fai tau mai ia akene saulo pu se ia tau no me uma ele tau no ni me uma le langi o le ata te la langi ana sala o le ala il tu la fono e tau mai ata tau me tau le ana sala o le neo se na te talaina al polo inga tasi se o le ala wa matane na fa la tele me ia na sau i fa manianga a o ele tu da tu ye mal mama ye lo loto tu mal mama o le nei o se na te talaina se polo inga tasi au pito i tite o nei polo inga ia pa peo na o tangate ta ua ia au pito i tite ma lo langi au se ana ma o iai e ta ua ia e sili ma lo langi ala le winga na mea ia afa mai o le au pito i titi o nei polo inga ai ma o tangata e ta ua ia e au pito i titi malo o le silin tau o pe au pito i titi arai tau lie malo langi sawa au se anana ma o e ta ua e silin malo langi la sa o na mea ia ele sa
Liu tusi o Isaia a Isaia whangal mau tango de maka i lau tispaia. Isaia valu whapolus fulu. Isaia valu whapolus fulu whamea. O lona winga. A le tau tala tusa o le tulafono ma le mau. E le aise malmalama e fua molo malmalama. O lona winga e te le malmalama i se mea taule tua. E le aungalana e whaalongo i ai il tangata. O tangata le waita pena e alolofa i le tua. Ia ai manatua la tau le aungatu la fono. E nila da tau na o hao. I popoto la tau. Langa lau tangata popoto e sao ilangi. E o ai tau po valea e le sao ilangi. E sao. Ok. Ke se tato te va solo te ole te mine o mai tato sulua. Sulua, ok. Ja, se take us in tato prickly. Titia, se takes in 10 minutes fa o mai lole o tato proclama. Ko a fai kula, oh. Okay. Yeah, let's take 10 minutes. Fa sina koma le tite mai mafo fo so sili, yeah.
Nei inta tau sa sesian po. Te wha uma tātou. Semina a o te 2 minute. Le toe. Tātou toe fo ila ele. Ele mā teio e 5 lea lava tāte iai. Tau te mantua e tolunga fo Yesu e luanga fo Yesu o lunga fo lana e kalesia le mateo mo mosu fitu ma lunga fo Yesu la le luka tolu o lunga fa na Yesu e luatu a ia tamu tau le langi o lunga fa la le ia le kalesia
o le whamatalai a mio le kalisia. Langa le kalisia na e o le langi i le aso e fio mai a isu. Le vanga la le muli tātou tano i nei whamanianga. Ma le chapter a toa lava, e whae uli ta puelus fu malvalu. Ma te yo le ni ma. Alfa pue e fast fu valu. Le la tātou o ye se i tamu whae na whao mātu ia le vanga le mumua. Mai whau pue whavalu o le nei i a toa na le leila o tō a mio. E pei o lo o tō tamā o i le langi. E alo tō tamā o i le langi. E a toa o le nei a toa na leilo tō a mio. Pei o lo tō tamā o i langi a toa na lei o ia. E se maho fola i titi ai le il whamtalanga le whai mai. O lona winga. Ale a toa tātou a mio, pei o la mio le tua. E le sisi o tātou e sao langi, o le sao lea. A toa iai. That's right. E a toa le tua, i le tūlanga o ia o le tua. Ai a toa i tātou, e tusa o le alofo o le tua, e ala ilo nalo Yesu Keriso. O le ala e kompea mai tātou i le tua. E manao le tua i tātou i loa tangata ia o le ao i le langi. E leo ni tangata e tā whawale pe tā paie. Le o tangata o la avea mawhita tau le leia Yesu Keriso. Whasol la tātou, bela wasol tefa boe. Le omal fa boe suluiva. Los fulu. Awad fayati au tau ale sili la au tau a mea tono la utisi upa la ufarseo. Ele sao lava au tau malo langi. Okay. Ole ale a mio la utisi upu ma la ufarseo. E stricti au la tau tu la fono le tua. Ma le a mio tono al tangata. Ai la tele i loa le a mio tono le tua. Ese. I ese fatusa. Ma la Yesu il Mateo e l'uful tolu. E le a mio tono le ala ufarseo ma la utisi upu. O le alku mina ma le aneto. Ia momo o te mai fatu fo ie ni ia. Fai tau ma ta silo tol fali ma ona fiti vale vasfolu. Ia tu esel fatu e tasi ele tua. E mantua strict amal fa maoni. Peitai. La tele iloa le amio tonu le tua. La tele iloa le alofa ma le amio tonu. O mea na ua ngalo i ala tau. Fa fialana e apalai mea na i a tātou le so. A misi a tātou fai fiau. Fa fialana e apalai le amio la ufariseo i a tātou. Yeah. Okay. E tele taimi, ona o le tofi le ia tātou, o whaanga e tātou le tofi, e su e ia tātou mea. Te whanon le ma. O le tele o taimi, o whaanga e whaife au, o lona tofi na tofi aia e le tua. A whaanga e su e la tō mea. Aia, a so pa e ti ene whalau tele leo lwaanga lea. All right. A le lau mana o le tu e tau mai, o tangata e oi le langi. O tangata e pei ala tau amio o le amio tonu a Yesu Keriso.
ai e se me pe on ta ua le atoto e fa atoto e Iesu I Calvario. A o tangata o le langi, o tangata e pei o Iesu Keriso, e le pei o lau farisei o le ana iai, ma le au tusi upu. Ok. O tau whaalonga na whai mai le ana mo awet whasio tangata. Ai se whasio tangata no wsala o ia il wham sinonga. E sao pe se. E sao. No wsala il wham sinonga. Awa e te whasioti tangata. Yeah, au te whai atu ia te utou, ai se ita fuailo nauso. Ia vai lau toa. Ai se mea o sui e Iesu il tulafono. O sili atu o na whaama mawhaina. O sau mai le whasioti tangata I le ita. Pai mai o le ita fua ilo nauso. Te ia wa ita fua ilo nauso, le se me le anga ilo nauso no whai a te ia. A wa ita fua iai, e no fo sala o ia ile, wham sinonga. Ai se whai atu ilo nauso raka, e no fo sala o ia ile fono. Ai se whai atu fo ile vale, e no fo sala o ia ile afi kena. O le ale se senga o le raka, male vale. O le raka, a whai tu ilo nauso raka, o le ale winga le upu raka. O le a? Ia, e no sala o ia il fono o fa fono a o te whai atu le vale e no sala o ia il afi kena ia. Ok, o le ale winga, o le ale se senga o mea na e lua. Pe male raka ilo le vale. Sure. Because I referred to the valley of Sala o ia ile afi kena. Anyway, o tulafono ia whaafono sa whai tono fontanga ale au fariseo ma le au satukeo. Le ala ia ila tau tulafono ia. E a whai a watu lau tālanga il whai tālanga o ne mantu ai lea ua ilo uso se mea e tinga ai o ia te oe. Whai te watu lau tālanga il whai e manatua e se mea lai tinga ai lo uso ia te oe. O le alau me whai. Tu ia I lea mea o lau taulanga. I lo mo al whai tālanga. Ai alu ma ia whalei I lo uso. Le sawai ma batu lau taulanga. O le tau whailtis pe whamawha mai a te oe. E sili o na tāua I le atua. O lo vā ma lo uso. E lo se taulanga I te awatua I le atua. Ok? E le whapea watu o le taulanga o le melea. E apply I le whaangate le manwhea I le mena le na malosi le mele o le whasio tangata Italia po le fo e sawela o mafia. Wa fo la mafia I ma fainte tongi anga sala ai le fia ala tu la tangata mana o te adu fsio te le sanata e na elu lea ta wa sala ma tongi tupe fa manga lo nang sala e na la e fsio te ala mama oe ai te vai mafia le la Italia na mata mai ai ona o nga ia fa te boni o mai tono fa mai so ai se me te le hanga I malo so tu lo tau langa I le tau na ai silin tau e alu fa le malo so ile sawai ma watu lo tau langa peitai o le mele o le ita ai longa I si so tato e le ita malava e sao
ala lo poltus paia ai ta ote awale ang salai fa fiana awale ang sala ya o te mafo faul ile va fo ile o ta te yelo le alba ta tomo ta ta tolua o li stemi ai te fia po la la moile si potu moile si potu ai sia e tauna o tato ai o tato misalo ba ile la ne goto o lava ne goto ta lia o masauita o ne goto la o ita pe e va ben o lu lei ma le o lo tangi mai me o ya te o manu o le ala o lu mai nei tuina tu o il famsino ele o tangi ana mea o le utau tala Yesu i tu la fono foi fai o te ia na iai tu ina foi o el famsina le o tu ina tu le o el felpui pui tu sa tu la fono e na po e mone o fe ati ati o e te le te ul fafo e lau se abat tu pe umalava tu la fono ala tu e na teimi a loka o el felpui pui ele te tala se longa umana na tongi uma e siu tō lua malau whanau i tu pe te ai tāla fuai. E le ini mea fu i tau an bankruptcy na e nāna pō. E le ai tāla fu. Ai le tongi e loko o lwhai pui a sau tangata ave loa teli i pō loa fine. Whawhai ngā lua fua. Ia te i tongi e loa ai tāla fu. Ia le lava o watu fui malau a vai. Whai ngā lua tongi loa ai tāla fu. O tau whalong whai mai anu mua, au e te mon lua tu la fono lea, au whai atu au i atu ai se vai atu fine i nei e manao i ai, wa uman mo lua o ia ilona loto. A ese mea u wha alau tele i Yesu i al tu la fono. Ele ngalo e atau na ele tangata no baptiso i nei Amerika. Excited o tangata ua. Wa ola ia Yesu. Ia umalol baptisonga. Alulo il fale failana me ai a masui mauna la e mo sa mone fiafi. A saule fiafi ava mailan tala. Basta. O tauna tipi lo mata lea. Fatu o lan me o tupu lo mata. Mai na lotu lo ta vale mta fanga. Batu lai ta ele mai ta mai tai. O manao i elo loto. Taulana tipi lo mata. O leanga whaia le mata. Ma Yesu e sili le alu le langi ma liban po mata e tasi lo le alu le afi. O la so manatu ai la tuta ngata ia o e tu natala. Te whailo i alu lo lai tipi lo mata. Ele ai, ele o le mea na lai tau tala i el tu spa ia. O lai tau tala tu spa ia, ile me tau, o le moli lua, awa te moli lua. O lai e lo to lua, ala hoi te mana o lisi fine, ma lisi fine. A whai mai lai e sui a mana o ilo loto, e mana o tele iai. Pa wal mele e mausa avanoa, ia ua e ansala. O watu le ata mai el tina ala i tua. O te ilo e pe isa mea na te ilo o te leo iloa. But that's all right. Na o le tau, no ta tau e silwhanga le tua ia. Ai o le mere mana o le tua. Concentrate lava ai i seo tō lua. O e te wawa ai fua i whare tua o isi tangata. Ai o e tasi lava ai. Ma sanino foi tala foi le missiona per fai. A o tilo fu, ava ai o manto seu pe manu minumia, tango e mili le ia o mal manu minumi. A o te vai fu ele si tangata ma se si mata. Ia na se ai le. A le tam foi le tu a o mai tato. Langa o tato le sa uni mo le langi. Ia. Ma Yesu ele ni fai ai ga le langi fai.
ai o la angelu tātou uma ia so atu leo sisi angelu o selme o lele iai ia ua ia a mai alo tausi whalelei ia te ia mantou fo ele sanu lua whai pui puai po le ngase po le soifua maua ia te tala e le oti ia al mena le utupu la langi wo ana fasio tangata ile tangata o mana o iwa beoti lisi esa ia tātou lisi tangata o te ala tu fale e se asim fa mafana ala no fo maile si fine ele ioti si on tolua ia mai pasa fa mangalo au wo ulela ba on sa ia o le to ngasi o tolua o mai ia le la wo maile tolua le e to sial tolua la atu alo tau ia Yesu tau ia Yesu o me vale ana fai fatali le tau sia te ia to falon fa ia o te mo out fair ia ai se vai fine ina ia manao ia i wa umana mo lua mai ia lona loto fai si maulunga te pula ale tu a fai foi tau suai ilo mata mtau inda sali ese ia mai la fai wa elena fano se tas o fastino ai le anga pe ala fuina lo tino uma ikena ele o kata tome il spio il tipio vai al tino e manga lo ia sala ele mena tau tala ia le tau tala ile ainga a fai foi tau suai lo lima tau na tutu ese ia mai la fai wa elena fano se tas o fastino ai le anga pe ala fuina lo tino uma ikena ia o mea lava tasi la tau tala iai o le isi o le mata o le isi o le lima al mea lava e tasi o le nu leo o tiu pai e ila tau cameras fo ia a ngau se mea maua le leia camera al tulafono la no e maua lo e wa ngoi matulo tipi lima e le se fam sinonga e faia e mo a o le camera te ia o tu fit fia va sa o le mea te o tu lo tipi e lo lima a vai lanta ta motu lima e tu pai o le mena o mafuai a e le se tanga oi nanu na le senta e te o la tu ngalo lan telefoni fata ele fiu su a te lua tu ele fiafi o la ta ti alan telefoni ele mse si tango yai ai o tu la fono o fa el nano e pui el ngoi alfa na wale tua ele tau fa na tu la fono ai sea langa la te lo mat ta ule tua la tu te lo le tua la tu te ona yai sa fai mai foi ai se fa tea ila na vai avati a te ele tusi alei out feto ia te to ai se fa tea la na vai le mo lua ia o ia fa mo lua ia te ia ai se fai mana vale o fa teina o mo lua foi o ia Falon foi o ton foi mai era mo au tau pelo ai avatu le li o me tau ai o feati a tau o lava nei tau o ele tau lai po la se o te foi ele bele is fully ma kolkasi
Ia, okay. Sa whai mai foi, ai se wha te eila na wati a te il tu si a lei. Au te whai atu au ia, ai se wha te ala na wā. Ai le muli lua ia. Wa ia wha muli lua ia te ia. Ai se whai mana na wā leo wha te ina o muli lua ia te ia. Okay, ole ale winga le mea. That's right. I ara leso. Okay. Te manau tau te leo tu si malaki a malu pole tua. Malaki foi pues fulima na ia le foi el to tasi awa ia te foi on to o le nganga sa foi to tasi ai na ia sa ili fa na wa mi o tua o le nei ia fa te to yo to loto ele fa ole se tasi la na ba na fai au tau le lea o busulona awa o te ino ile lei fe talai mai ai ova e tua wa o tiu fi yelo no ful fa sa wa talai mai ova awol mele o to fa tete ai o to loto awa to fa ole okay ele mai ele fi ele tua ile amea o le tusi alei ia ia fa fela un pone wa to tele lope to tele a inicia tato te a mai si to lua po se si to lua fa ia e tau lelea ia to tu lea ia ia ai ko se fai mo ko lua to lua fora makaika fa muli lua ole fine a waile muli lua ia Mana fe mai a fa pe fa ke ara va ia to ia va por kangi both ways ia mo buri lua la ka karo buri lua a ora va le mo fa ke a ko fa ia va ia isis a buri lua foi na para oi ia on mena le ala ina ia ile kali si tele nenta to mai ai a fai e ang sala le fine a luese ia fa te ale o ia it's okay e taula o le innocent party e me fai lanto e fai se to lua a le fine le o fa te a e le fai a to e fai lo fu ang sala fi lo la policy e tato e le alo e tato conferenisi langa o le mea no uloa mo vai e o mata o le tele i o tamalu loa fai se au e mana o lo e sui le ava fasi lo le ava ia fasi ale ava sulu lo le ava fai le sto lua ia na free le o ia to fai le se ava no vai la vai tino e na me fai fa fia o lo auto so alto spaia ele ai ele o mena ele se innocent party ai fa pele mea fengen tuai sa fa tanga fa men fa tanga ele tu mo se fa tu si ele ona ole ma a to loto al fina ngalo ia ole tua ele fi ele tu en tu si ele pe taila il fait fo le o tatu ai e ai sa o a onga ma interna o lalo al fesiao o lana tel tononga po ai a oe e alo e to su el fina le ana lo no fo momo e telvo
to suel fi olo to luana ale ai e moni lua oe ia a oti foi lá ele só foi fe au tanu oe e tulia o alu tanu wa ona to ina fa to no au ya la o tanu langa ya na failon to lua ele o te ole le auto al me fa siling fa inta fa fe na to lo to ole si fine o failon to lua o to tele lana fa na fa fe lana ele to ese umal fa na le mal to lua le a te no ta u ia te ula ia ino he o le maliu e sua mangalo i mea uma e sila fia le tua ma chache le tua le tangata ia ele ini innocent party mani guilty party a tatou peitai o le memana o le tua i sala mo fa maoni tangata fa mangalo ma fa ngalo i le tua no fai ala i el feiseau me o mau tele i nau fautuang al mele tasi o tele ina no tau talale i ai a fai tāteu ona i se atu alo na whaatanga tusi a lei whenga tuai ai se ala whaasara i tātou whenga fō e le o maliu e isu o maa ngalo i nā mea o maa pēa salamo wha mahoni ia mai o lantali son, stay with that ia le alala o te aloa ia o le so ia mo usalut foi au de fa masino o ina luono no fo mo o sfufiti o te na me vale ai lo fai ai na me ina ai tu il vano le tua ia ia Fatali se yoti. Na le oti e matala il fai poi ponga. Man tu vol temin fai poi poi. Tausi a teia ma fa pele pele a teia. Le soifu o maua i le ngase se yo i le oti. Ia o mea nan tautoa i lu mo le tua. Ia on saile ia tau ia eleni innocent party. Awa o le mea nano vai ai o manta o fai le konferensi. To a fasil ta malolon to lua ia. Fai o ki pa fine lo fai le sei to lua. Ia fa sala lo le to fai poi pol fai fi aulia. Ia o le santo fai poi pol langa wanga sala. Oi tatou te fa vasenga ia. Na le tu e silsile me no tu te le tu ia na silafia po ai innocent ai fa tai le tu tatou ia il fe info ma li eso fa ina mangalo ina me uma okay yeah. I think you put it correctly. Leolanga sa sawai pe fo lai ava bolilua fa lau so ya an fai dol to lu ya tia I lona meu wa fai nel tato fam sino ya e alu po nei mata o fai ya ai fa tai le tua la so I fu le tua fai fam sino ngol tanta ya na mea maliwa Yesu mo tatou po man masili no sao ia mantua suafo se utolua o manuia se manu o oti la langi au ia lewa e manuia ai tau ai le ola fa bau okay oh wo manta tu temia
Okay, ia mo le tu le fa malo ma fa tai piano pat. E alwal va so atol ne o tato au ili. Langa ole launga le tasi e Yesu na mai. Ta pena i tato mo le langi ma le ola e fa vau a. Mana ole tu ai le ngata il tala lei tato te ataliena. Ia o tato o langa i ola i tusa ma tala lei. O mai ele tua i tato a. Okay, la puno mai tō ala o whil tātou tālo. Lo mātou tamae o le langi whaaftailo o lofa, whaaftailo o anga le lei. Se manupo o whea mātou i ai pe ana leila o whio. Ana mātou oli lea ma vivi i atu i ate oe. Whaaftaile tua oi mātou whaatau wa ale anga sala ma le vai vai. Ia o loa lofa o mātou ola ai. O loa lofa o mawhai ai na mātou whaala talatan o whapea tu awa lo mātou tamae. Ia vi ia lo suafa e whapavau lava. Amen.